le atatou ifo matalo I luma o le atua. Lo mātou ta mai, a lo whae o lo fio mai le langi. Wa matanga o fia le nei tai au. Ua poto mai lau whanau. Te tono o lo malu nei. Wa mātou ifo mātou tatalo. Puno no watu o mai le nei tu la tai au le atua. Sa vau ese lo nu. A o le nei. Ua wheloa I lumo le nu. Ai le utu o nu. Mātou te watu ai le mātou whawhetai lau ta ita inga saunga le mu. I seo lātou so I fua ma seo mātou nei ola. I le lava I aso watua na I atu. Mātou te tatalo whawhetai I le tele o lo puinga saunga le mu. I seo mātou o langa I aso uma. Ia tua nei tai au. Mātou tatalo atu. Ia e whaamanuia mai le mātou e ka le sia. I ona maave ese uma. A mata mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Mātou tatalo atu fo ia e whaamanuia le mātou whawhiangainga whare tua mai no whaalu. O ia I fo inisi wa asia le mātou malu nei. Mātou whai de sa pati li nei tai au. Ta lia ma le fia I lātou. Le atua mātou ta mai. Wa e sila fia nisi wa le mawhai ona lava mai le mātou whatasinga ni nei tai au. Ona wa whatafa dia I lātou I ngase o le tino. Mātou te ole atu. Ia pa iane, pa I atu, pa ifo le mana wha malo lo la o fio. Ina ia malo lo a I lātou. Le atua. Le nei tai au ia I fo I se tasi. O I te tono le mātou malu nei o ia ni avenga. Mani mawhatianga. Le atua I o lātou loto. Mātou te ole atu le atua. Ia iai le fi le mua la o fio. Mawhana ia I lātou. Le atua mātou te talo foi. O ani por kalame o le nei tai au. Mātou te ole atu ia tatala. O mātou o loto ta ito atasi. Ia talia le mana la o fio. Le anganga pa ia o Jesu Keriso. Ia fio mātou loto. Ia mātou foi o mātou ainga. O iai se mea o ngā e maua ia I mātou le nei sa pati. Mātou o lenga le atua. O ani mea o mātou le o le atua I ala mai se mātou manuia. Ia whaama ngalo I mātou. Ia o mātou talo lea o mātou o le wala au lo suafa Jesu Keriso. Amen.
Ia o le taimi tā ua fo ili nei mo le tātou le sona. O te fia whawhitai atu ai whapitoa i tātou whai a onga ma lava o le a onga Sapati. I lo outou sao tele i le whasoa ina o le awhionga le atua e ala i tātou le sona i Sapati taitasi. Ai o le tai au le nei. Ia e iai le manatu ua tā pena i le atua tama whaasau le langi au wā. Lo tātou wātapuia ma le atua e ala le sona le nei tai au. E wala au whapitoa tuai le sunga le whaifi au ia Pastor Brian. O le atu whaatasi tātou le sona ia ia taitaina. A le isu mai la lo sunga le whawhia ngainga ia se iau taitai tātou se talo mo le sona le nei tai au. Le atua tamā ia te oe lava le vi inga i whaavau. Wa mātou whaatangisia le mana o lo lava nganga pa ia. Ia loto i o mātou loto le nei tai au. Whaonga ina lau au auna whainga luenga le tua. O se mea whainga luenga i whaoa ina i o mātou tangata. I leo langa whalea nganga ma le mātou savalinga. Ia vi ia pea oe le au noa. Tatala fo i o mātou loto whaamon mole ia whaulu whale ma ia tatala o mātou talinga e mātou te whaalongo. Matalia. Ia ma mātou savavali e tu samalou lava fina ngalo le au au mai. Whaafitai lo whaafonga mai, lo lava swafapele Yesu. Amen, amen. Ja, whaftai i le group lea whamalosi whaftai te lau mo le teita inga o le tātou aunga Sapati. Pe fo i le awa noa tu ina mai. Whaaso ato pe teita ia le tātou le sona le nei tai au. Wa mai tātou? All good? Praise the Lord. Vi ele atua. Ia, le o tātou iai le sona mua le kuata. Le sona o le kuata whaautu ina le tusi mua ma le lua o Korinito. O le sue ina le ano le olanga ma le moli mau. A le kirisiano. So here we are with the lesson number 1 for quarter number 3, 2026. Le o whaautu ina le tātou le sona tai au. O le galuega Paulo i Korinito. Ma naia le whamatalaga a le misionaria i le tātou le sona o lo whapea. O au o te whaofuina se vai. E te tongi ei o pili, ai o lo pisi nisi moni. My real business o le manmalo lea i anganga mo Yesu Keriso. A tono o se mawhauwhaunga po se whainga mamana. Mo i tātou lava, tātou te tō manatu lo loto iai le nei tai au. Inau o le tangata o se tufunga se vai, i lana galuenga whai, ai o lana wala aunga pa ia, o se e sa ili anganga mo le malo le atua. When we think about that, e tau te tusa lava ma le apostolo leo Paulo, aia. I le ai leo Korinito, sa ngā lue Paulo se tufunga fale ie. E sao ea le upu lea tufunga. You know, that was his job. I le ao sa ia sui ma fausia fale ie, e tutongi ai pili mo nofoanga, ma, you know, things that he needed, ma inga mana o mia. Ai o lana galuenga moni, o lana pisinisi moni,
o le tālai atu lea o Iesu. O le whātuina e kālesia. Ma man malo I a nganga, mo le malo le atua. O le whesile la mo tātou le nei tai au tai ala ai le tātou le sona. What is your real business? What is your real job? Po le as, so langona I lea mta upu. O le a le tātou ngaluenga moni. Ngaluenga o lo o tātou whaia I le teimi nei e tutongi ai o tātou pili. Or is our mindset like Paul? E ai a le tātou ngaluenga ai o le ngaluenga sili mo tātou. O le manmalo I a nganga mo Iesu Keriso. What do you think? Okay? Or the question that I want to put out, what is the difference? O le ale e senga I le vā lea o le iai o se ngaluenga ma le iai o se valaunga. Le ale e senga, what's the difference between a job and a calling? Yeah. O se ngaluenga o le mea e te whaia e tā pena ai o poe sauni ai le o langa. Job is what you do to provide for life. Ai o se wala aunga o le awala lea e whaungahina ai le atua lauso I fua. O lana wha moi moi. Do you think?
A tonu e le I whaatanga ina lava e Paulo lana galuenga e avea malona whaasino manga atoa. Sa whisoso ngani atu I lana galuenga e lango I ate ia, ai manatu o lona wala aunga, o le whaia o le galuenga patino lea o le atua mo. O le tato mau, o le tato le sona, o mau I galuenga lea sefulu valo no whai ipu iwa, whai ngata le sefulu, tato whai tau I ai. Paulo, ia, o tātou se le fia o se apostolo, a wina mai le atua. E whaitauina I le tele o tusi o Paulo, I le whengenga whaulea, pei o le tusi o tu le nei kuata. E masani ona mata tusi a Paulo. E whamanatu I le ekale sia taitasi o lo ia tusi iai. Lona lava whaasino manga, lona ngaluenga whai, lona wala aunga ma leo lo o wala auina o ia. Right? I le Roma mua lon whaipu mua, lo whapea le tusi lea o wau o Paulo, o le au na Yesu Keriso. A wala auina e whai ma apostolo, wa tō fia e tā lai le tala le lei, a le atua. E whapea nā ma le kalatia mua lea, whai upu mua lunga le ia. O lona winga, o lo whamanina mai e Paulo e lei filifilia ia lava, le nei matafa ioi mo ia lava. Right? He didn't choose this role. E lei tō fia fo e ia, e se tangata po se kumiti whaafoe. O le wala aunga pa ia o le atua. I lunga ia te ia. That was his calling. That was God's calling upon his life. E whaima apostolo, e tā lai atu ai, e a o I atu iei, ma whaasoa le tala o Yesu, I so te tangata lava. So o le whisili mo tātou, na ulua I sila fia e Paulo lana wala aunga. Did he know his calling at first? How do we know that? Awa sa ia whaasawaina I le kāresia. Sa ia whaasawaina I la tōlo muli ala o Yesu. But when did he realize what his calling? When he met Jesus on the road to Damascus. Yeah, Pastor May, what you understand about that, about his calling. Why did he understand that was his calling? Well,
whai, mi whiwhiringa, ni tōwhi ai tātou. Au tātou, tātou mora, o tātou sira fia le rei ero whore po e tātou. Tau ko lau tātou umu, whai e whiwhamaro le tō ana e tātou. O Paulo, just to me, o tala anga fo o Paulo. Sa ia, sa whaamoi in the whaima Phariseo. He was very clever. He went to, he had education. Ai sa ia ngā luai fo e mole e kalesia. He worked for the church of that day. And then they hired him to go and bring all the Christians together and persecute them. And where he came from is something so terrible. Ai o lana lava talitununga lai whailinga luenga lea tua. Ai ino wai maua le avanoa o sau Yesu fisili ati ia, ai se awa e whasawa ina ia tia. He had to be, he had to have his eyesight taken away from him so that he will understand who he's really talking to, understand who he really is serving. That's not the kind of God that you go and kill people and persecute people. And now Jesus came into his life and changed his whole life around. That's his calling. But before he met Jesus, he thought that he was doing something good. If I pay now for him tātou, pe a tātou sa ili le whinangaro le tua, pe o lava la. People out there, they don't really understand who God is or who understand who Jesus is. Right? And so we still, like for those outside, they still have an opportunity. Mo se mafutanga ma Yesu. Mo se mafutanga la lata ma Yesu. E mau le avanoa e sui ai lo vaenga moni. And we'll go first here and then we'll come to you, sir.
Halo, whaftai. Okay. So, back to the launga a Paulo e lova nga tā ua lo whailo mai e winga i a Paulo o ia na walauina ai mai ai le atua God had sent him, God had called him. But the second thing that we know about Paul, sa au wina atu Paulo. Paul was sent by God as well. O le winga o le upu apostolo o se tangata e au wina atu masea, mas feau. Like he has the authority of the king to send a message. He has a beautiful message. It's like a messenger going to send a message from the king to somebody. Never find on the message au noa o lo fai mai le tangata lea. Where's your message coming from? He can't accept the authority because he doesn't know where the authority comes from. But here, in the letters that Paul is sending, he is reminding the people his authority comes from God. Paul wanted people to understand that his letters, that his authority, olona pule, came from God alone, not from human approval. E le ngate lea, e le teimi na loa na sila fia Paulo o lana walaunga mai Yesu lea, mai lana maftanga na mai Yesu. You can see it in his writings. Ai whai tauina le mō Korinito mō e mō se o le safulo. Lo iei le suafa o Yesu. Lo iei le tusinga o Yesu Keriso. O Yesu Keriso. It's about 10 times that he mentions Jesus because he wants to direct the eyes of the people when they read this. E le o se e kale si e whaulunga
Paulo. Leo se ekalesia whaununga whaafita uli. Ai o se ekalesia lo whausia ina I le se wafa o ai. O Yesu Keriso. Right? Did you have something? Yeah, amen. Sorry, can you just repeat that question again? When you read the Galatia or more, that was way before he had a relationship with Jesus. But when he realized his relationship with Jesus and realized his calling, na ia mauti no masila fia ma le mauti noanga. Sa vala au wa 11 na vala au ia le atua mai le manawa before he was born. Like that was an affirmation over his life. Even though he came through a lot of things in his life, but when he had that encounter with Jesus, he realized his calling is way before. His calling is way before. And why would he be a valawai, le tua I a Paulo? Ona o Paulo tangata e mawhai ona tautala I tangata ese. E poto I le Utaia, poto foi e tautala. He's a very educated man, different from some other people, but he was specifically chosen because God knew that he would be the one. That's why he says that, and he affirms that. Ua mauti noa lana loto, ua lewa na whiriwhiri ia le atua. Mele manawa lona tina, before he was actually born, this is, even though, like for us here, God has called us. How did I know that I would be a pastor today? Because God knew what I was going to be before I was born. That's the kind of God that we serve. Does that answer your... He doesn't say it before he met Jesus. He doesn't say it way before he was born. But he says it here after he knows le whainga malango o iei o ie le taimi nei. That's probably why he says it. Kere lima le kurunga ai. Yep, tauno mai.
Tai? Ana ia le tele le maulea lo taso mau o tua. But when you read before that, o lo fa mau ne le tua ya Paulo, o lei le longa luenga le fai. You're not doing it in vain. E le o fai e le o mai mau lo tautua po lo o nanga. O fo e ino uma atu le le avanoa o e fa so I tutono sunako. On a tulelo ia alu fafo and then he said to them, well, this is on your own heads, to the old Utaya. This is on you. You know, the blood is on your hands. Now I'm going to go and preach to the Gentiles. La o fa'aso atu I tangata, e alu I le fale next door o le sunako. Right? Ai mau atu le tala o le tangata ese, au fa'avanoina lana fale, fai lo atu foi o le taitai po le taitai o le sunako foi malona ainga o talia le fasoa le tala le lei o lato papatiso, you know, and after all that good news leana fa maonia mo Paulo le atua fa me le atua o te fefe, you're still doing good work e le fai mauina lo ngaluenga, keep on sharing it, don't be, you know, don't stop. Keep on going. That's a beautiful text, but this is the beautiful reason why Paul kept on going. You know, le fa maonia le atua lana ngaruenga. E fa o pea, fai pea. Lai ei pea o tangata I to tonu fea, I le ai lea. Ai o le ale tuenga ai lea. A lea. O le tala anga o le ai lea. You know, back in 146 la mo, na soloia Korinito e Roma, I le fasulu ono, na awina mai le tupu a Julius Caesar, le kolonia o fita tuai manisi e toi fausia ma fauina le ai. And then in 44, wa fai lo mai o manuia le ai, it's so good. And then in TR 50, that's a long time after, like, when Paul comes to visit the city was just a busy city. Mau oa pisi pe whaataua inga o tangata, pisi nisi o tangata e solo o whi malanga ai.
You know, it was a trading city. When you look at where the two waters meet, right? The reason why it was busy, because the ships, le tele o va'a o lo'o taula I vaenga ia e lua. E le mawhainga, you know, they know that this is the quickest way. And back in the day, TR50, na o mai va'a taula I nofuanga ia tawhatafa I Korinito le tūlea. And then they would stay there for a long time. That's why there were so many different people coming. But the reason why they stayed there, because they would put the ship on rollers, you know. E kulei le va'a I le isi tū lo I ele vai. Awa whafo atu, you know, e whaingatā o a whā, le so le sami, and they probably wouldn't even get there. It would take too long. Ai wawe atu, le tū lei runga o lola to get to the other side. Ma whape nā le whainga o lato. O lava, you know, when they got technology, this is what they did. I've been there and I've seen it with my own eyes. Meina, wakipi le se vaenga e whausia e se alawai. From one end to the other, ina ia ui aiva ate tele ia, where they waited for the water to come up, and then one by one the ships would get across. But this is the reason. The reason when we look at Corinth, le te leo o Korinito, te lea atu ia Roma, te lea atu I le atinai ia. Awa fo'i o le tele o tangata na ui mai lea tu, o ui mai le isi tu, o le o va'a te tele. Ua tumu lia I tangata ese. O wha tumu lia I tangata o mai o lato tapu inga ese. You know? And it was popular. Leuluai tapu inga fau. I tupua ese o lato te ifo iai. You know, wa tupu ai whesuia inga le mama. Wa lato o se ai lau I loa mo lato wha maua lunga. Tau vanga. Ma te vai inga. So you can imagine for yourself why the city was popular. Why the city was so hard for Paul. Whainga tā mo Paulo. But Paul was sent in, na wina Yesu ya Paulo. Aulu I le ai lea aua te whewhe, aua te ngungu, lo I ai pēo o tangata, you know. It's such a wonderful story. Ai o le whisiri mo tātou, a tātou manatu e tūlanga na, you know, le pisi lea, and today, o le city lea o tātou iai le teimi nei, a tā ua Sydney, e tele tangata whapea o Sin City, o Sydney, o le sili o la, sili o le city o Angasala, But what about today? Are there many changes from back in those days to what we have now? E ni suinga, you know, te le, te meitauina, po o loo tusa pea tātou maasola. Hey, what do you think? Te le suinga? Te le suinga, technology today is oka. A o amionga tangata, Le suinga. It's the same. We still have the same problems. We still have people coming in and bringing their own worship styles, you know. They say suinga, te tele. E tā ua fo'i ona tātou malamalama fo'i. I le tusia Paulo, I le tusi lea mo le ekalesia Korinito. We need to understand, you know, his journey. Wa tātou te maua I le tusi lea galuega I tātou le sona lo le on sai. I le tusi lea galuega sulu ono, I le second mission trip of Paul, na taita ia le nganga pa ia, lo ta ua whamalosia, but really is o le taita inga o le nganga pa ia. E alu Paulo e isi ai lo iai I Europa.
Na o ai le Filipi, na o le ai a Thessalonia, na o foi i le ai o Berea, ma Roma. But o ai taitasi ia sa iai le te ena, sa iai le te ena ma losi o tangata Utaia. They will always make fun of him, mock him. Who is this man coming to teach us about someone we don't even know? You know? E ho'o lava i le ai tele leo Roma, na ho'o ai lona awanoa. E whaasoa i luma o tangata popoto, i luma o tangata taitai. They have new ideas. They have it's called Mars Hill. E lofi mai tangata popoto ngata lo a matalia tapo inga fou. And here we have Paul in this arena, and he's sharing the beautiful story, the beautiful sermon, you know. If I tell you le mātungo fie o le launga Paulo, you know, such a beautiful ila wala sa ia whakmatala ina o lātou atua o tā ua ele se ngoa. And then he says to the people, I know that God, that's my God. That's my God that you're talking about, but you don't even know him. And then, o le tala whaanoa noa. O mātu le whaasoa mātungo fie. E whia lātou na tali tonuina. Whia lātou na tali tonuina. Some, na tali tonu nisi, ai toa tele o lātou na te ena. Right, this is the hard, can you imagine how Paul felt? Na alu whaasoa le tala le lei, na alu whai le mea sili mo le atua, ai watuli ese mai e tenai, sorry, mo tau nuu loa i whia, i Korinito. O tau nuu i Korinito, and then he comes and he meets up with two of his friends, e fo i ngoa tangata ia, Aquila and Priscilla. Mai le whakmanianga le atua. E mawale whailo inga ma tangata o iai o lātou galuega o tutusa ma ia, o le tufunga o whaliie. And there they work together. And there o whamaonia i le galuega sfulvalu. A whai tātou iai tātou tuspa ia, ma nai al tātou liu ane i le tusi le galuega sfulvalu. Tātou amata i le whai upu whā, ai ngate le valu. O ia lo o whamaonia ai le teimi na whamalosi ai le atua i a Paulo. A whai o maua a mene, ngā luenga sfulvalu no whai upu whā a mataloa. Ua launga foi o ia i le sunako i lesa apati ma lesa apati ma pulu nau atu ia Utaia a toma e neni. A o mai sila ma Timoteo ma Mekatonia. O tau tino atu i tangata Utaia o Iesu o le ke riso lea. O a whaat ese mai a lātou ma upu leanga. O na lulu atu lea o ia i ona ofu o whai atu i lātou. O lo o tau na toto i lupa o tau ulu lea. O te mama, a whakoi asu nei o na o alu i Iesu. Na alu atu ai lea o ia, o ulu atu i le whale o le tasa tangata na tau i le atua. O iuso e le moa, o so ane i le sunako, lona whale. O ki ripo, foi i le pule o sunako, o whātua tu i le alii o ia. Ma lona ainga a uma, e toa telefon tangata Korinito, ue na whaalogo o whātua tu i lātou. That you find where God comes and he whamalosis to whamalosi a Paulo. Ha pēr Paulo lo, you know, maku a whainga kā kere kangaka i a Korinito. Whainga kā unga ole whainga lea ole ai lea o Korinito, you know. But God is telling him, no, keep going, keep going. There's still some room. Look at this. Look at, you're right next door to the sunako who told you to go somewhere else.
A lewa mo le awa noa. Ma o I fo I le na nofa ia mo le fia masina. Fulu valu. So fulu valu masina. Nā taimi a toa, you know. Nā taimi a toa. You know, o whea tangata you taia. Ai uma atu le whionga le tofai mei o le sfulu valu masina. O le sfulu valu masina na sau ai tangata mo lia o ia alu i le whakmasinonga. Ona tuli ese o ia. O whai so o lana mea lea o le, you know. But when he went, what happened in that time frame, in the 18 months? Wa tū le kālesia le atua I te tono le ai Korinito. Look at that. Lea na maua ai, le tele o moli mau, po le lipoti mai tangata, e kālesia foi na tusi ate ia, mea tutupu, tusi ate ia I fesili I loo fia malama lama. Ma whaanga lea na tusi aia, o tusi lua ia, Korinito mo moma le Korinito lon lua. That's why. That's why he wrote these two letters. He wrote the first letter on mea sa tupu I te tono o le kālesia. He wanted to address that. He wanted to let the people know, that he knows what's happening. He wanted to address what they're doing. What were they doing in there? There were so many things that they were doing, but lo iai tato le sona ia o le tato whaungaina mo e nākwata. But the second part of the letter was some of the things that were going on that they wanted questions answered. I lona lua lea a. E mo moko ni to fitu lona mata upu fitu te o le fulu ono. There were some of the questions that na tuse atu ai le kālesia I a Paulo. I wha mālama lama atu e. Ai o lava I le tusi muli a Korinito. O le tusi lea sa iei le kind of tension between the church and Paulo. You know, ele o whātasi o lātou whātutuanga I ate ia, o whāwhisili lona apostolo. O whāwhisili ona o eise apostolo e mawhatia so. You know, who struggles all the time, is struggling during his ministry. What kind of apostle is that? What kind of leader is that? Ona tusi lea a Paulo I le kālesia whaamālama lama mea uma loo ia whaia mo Yesu. Whaia ona lona lofa mo lātou. Na tusi ai, ma e te langona ai le, you know, the personal relationship that he has with God, and the reason why he wrote these things, because of his love for God's people. He wanted them to make sure that they get to the thing that was promised. Beautiful, huh? Beautiful. So, ai se vaenga whaapopo I le tato le solo le ua.
Tusi ia o asa ia ele mea lofa i le kalesia. Ai sa vai lua ina. Sa vala uina e kiriso ai o loo tawivi e ola e peo kiriso. This is what the problem was, which we will discuss more in our weekly lessons. Le sapati, ai malo lava i le tātou e kalesia mo le whasoa. After foi mo le su ina le fionga le tua. E te o le sona tātou te maua mai le tusi a Paulo. Particularly in this one here, 1 Corinthians and 2 Corinthians. But whatasi mai le tua i le tātou su enga tātou sa ili pēr nona whinangalo mō tātou sa whalinga i le neila lang safu Yesu. Amen.